Anyang laki din! Sadam, agring ka. Sadam, Apay aya, Leonor. kaslan nagtatakaw. Anya, ingkalaan di paltog ko. Darasem. Anya apaltog asasawom nita. Awan mo't paltog mo. Ay sus, nagsamot ng diyag tatakaw. Sadam. Dito'y kalaang silid, Leonor. Ang mga nagtatakong agpaiso na kita. Ay, Diyos kay, mangpuyat mo't nagijeng agtatakaw. Parbago na inyam saan tayo pailaing nga naturaw. Narik namin itay di karasakas di agtatakaw tatamaton. Imbaglakit din ata nakariing kami kanil Leonor. Tano saan? Tinakaw dan, di kalding mi. Asino ngay nga tatagijeng agtatakaw? Nalabit asaan na taga dito'y dagijay agtatakaw tata. Awan ti makaiturad nga agtakaw akalugaran tayo. Sa bagay, pudno day taan na ibagam, Sadam. Agridam tayo tatamaton. Agrairaman ang dagit agtatakaw. Agrunda kumamo dagiti tano dito'y barangay tayo Tapno matiliw da diyag tatakaw. Sadutmot kami nagiti barangay tano dito'y barangay tayo. Sa balit ti pag-alistuan da. No adamakan, alisto da. No adamatakawan, awan da. Wan nga rod. Awan pa'y uray may sa atanod ang makita nga agrunda. Uray aniniwan lakuman ni kapitan. Kat awan! Datay ulatan ti agsipot ti daglawlaw. Narigat na makastrike dito'y dagit tatakaw. Ay, Sadam! Sadam! Agring ka! Apay aya, Leonor. Ada ka no agtatakaw! Anya, ingkalaan di armalite ko. Darasem! Anya nga armalite asasawom dita. Awan mat armalite mo! Di kutsilyo. Darasem, ingkalaan. Wawan! Sadam! Nakakita mi ti agtatakaw, Perlita. Di tatira sa tibalay ko, Sadam. Doon alalaki tinakita. Anya, Kalaat da nagtaray, idi nagpukpukawa. ang delikado ti naramid mo. Kasano no da paltog dakit pinaltugan ta ka? Ha? Imawag ka kuman adagos iti pulis, Perlita. Jakmat amo ti cellphone number dagiti pulis. Kahit awan ka di tinatakaw dakin ka. Awan mat ti matakaw da dito balay ko. Anya kumangay, kat marigri kataknaang may. Ti dayaw ko siguro ti umay datakawan. Anya, Ay sinalbag dagiti ngagtatakaw. Makadisturbo da iti pannaturog. Rinabilaki din nyo may dagitag tatakaw. Mapuypuyatan tayo, Sadam. huwag nga ro tatamaton. Awam nga ro ti matiliw tayo kadagijay agtatakaw. Nagwara sa dagitag tatakaw. Damag ka nga adan natakawan iti kabangibang nga barangay. Anya nga ti tinakaw da tatamaton. Cellphone kanda dumapay a kagawaan. Saan kalumat ang nakariing dagiti bumalay? Anya? Saan daan narik na dagitag tatakaw? Nasiri ba talaga dagiti agtatakaw tatamaton? Ay talaga na sirip da, Sadam. Di tayo mapupuutan ti idadatang dagijeng agtatakaw. Babalawag laon na iti barangay tayaw. Awan pa'y kooperasyon dagiti barangay officers. Ay naku na yun, tata. Iso nga awagak dagiti barangay tanod iti barangay tangad. Taday talaga itang tangad iti arak tararamiden da. Kapit-pitak matibadom asimang pat idirabe ay role. Nagkapwam aya. Napanak nagraep, nanang. Anya nagrap asasawam. Kat di ka matagtaltalon. Di ka pa'y nakita at mapog iti taltalon. Anya lakit din ni nanang aya. Nagadwa damdamagan na. Mas daawak laeng tarinabii ka arumrumwar. Kas kala aswang arumrumwar iti rabe. Ay, anya lakit din ni nanang. Yarignak pa iti aswang. Kat anya nga rod ti kayat mo nga yawag kukan ka. Kapray! Gusto, nanang? Makauma ti panagdamdamag yun. Inka maturog makaturturog ka, Sadam. Ay, yak may mabalit di maturog tano pa'y tarabidak. Kasanumat ngamin. Puyatin na tayo dayjay ngagtatakaw. No saan tayo nga agridam, matakawan tayon. Uwan nga ron. Ag dinamagan ti mapaspasama ka pa nagtakaw iti ili tayo. Nang runa dito barangay tayo. Agan tayo latan lakay. Makitak la dagijang agtatakaw. Sidak ida. Anya?
Anya tinapasamak tatamaton. Dagiti awanan bae niya agtatakaw. Tinakaw dagiti tangkay ti paglutuan may. Anya, kasano kumaanaala dati tangke a paglutlutuan niyaw? Dito'y nga minruar ti paglutlutuan may kinibakit kaw. Nagarami dagiti paglinungan may ngaglutaw. Ayun na yan. Uray tangke a paglutuan takawan dan. Awan pilpil yan dagiti agtatakaw sa dam. Agrid-ridam tayo ngagpaiso ang nakastrek damot lata. Huwin nga raw sa dam. Talaga nga awan tinariknak nga rimpadag dagiti agtatakaw. Nagulimag da. Kahit nai-report yung ka din daytoy ko ni Kapitan? Ay, kwa. Ada yung baon ko mapan iti balay da kapitan. Tapno ipakaammo na tinapasama ka pa nagtakaw diti barangay tayaw. Ngam nabartek met kanaw ni kapitan. Anya? Dagiti laangan pulais tinang ibagaak ang natakawan ak. Awan pa'y sir-serbe dagiti barangay officials tayaw. Kaasim at datatamaton ang natakawan sa dam. Ay, huwin nga rod bakit? Anya nga taaya ti aramidak tapno matiliw ko dagi jay ngagtatakaw. Narigat at tiliwan dagiti agtatakaw. Agtatakaw da nga ron. Saan lagayam amay may sa lugar ti pagtaktakawan da? No di kat adu a lugar. Grupo lakit di dagita. Nalabit akas ta bakit? Awan mo't nga rod ebidensya tayo no kaming ti sindikato dagiti umay diti barangay tayo ngagtaktakaw. Ay, manon arabi ama puyatan tayo gapo kadagiti agtatakaw. Tunggal adda mangeg a karasakas. Ipagarup tayon nga adda agtatakaw. Nagbalin tayon a paranoid. Nangalaam iti day ta washing machine, Rulay. Gidatang ko, nanang. Anya, gimatang kalangarudan iti washing machine. May kadwa pa'y nga ima. Anya, may kadwa nga ima nga ibagbagayo mat. Second hand a washing machine. Ay, napintas mat a klase. Ken nginginaan day ta a washing machine, nanang. Asinaw tinanggatangam iti day ta, Rulay. Anya lakit din ni nanang ay. Damagan na pa lang no asino tinanggatang iti washing machine. Damagak ano asino takin kukwa. Anya nga iti amaw. No tinakaw mula ang day ta a washing machine. Anya? Ni, sana kagtatakawan niya? Aw, apay nga ron alimbabaga ka, ah. Ibagam man kanyak tagpaysaw. Ginatang mo ti washing machine, wano tinakaw mau. Ay, pakpakawan, nanang. Sana kagtatakaw. Ginatang ko day ta a washing machine. Oy, Rolay, nangalaam iti kabarbaro a cellphone mau. Anya lakit din ni nanang aya, tagdamag manen no nangalak iti cellphone. Siyempre, ginatang ko. Pangalaam kumangay iti igatang mo iti day ta cellphone, kat awan mo't panggadam. Ape, aya, naglaing kayo ngagdamag. Ginatang ko daytoy a cellphone, nanang. Mas da awak lang amin ken Karolay. Idi na minsan, nangyawid ka iti tangkay ti paglutuan. Idi manen na minsan, gematang ka iti washing machine. Ita, adda manen ka barbaro a cellphone mo. Noan niya ti makitkita yo, saan kayo ngagdamag pay? Aguloy kayo laeng. Ay sinalbag Karolay, dinak mandiktaran a sumardang. Damdamagak nga raw no nangalaam day ta cellphone mo. Husto, nanang. Sumanao kayo. Tala nga makitak jagbut-buti landok alimabas sa bakit? Apay kumadyagbot-buti landok sa dam. Ita lang rod ang makitak ti rupa na dito lugar tayo. Kabarbaro a rupa. Kunak man langay. Ni, nagsublimat. Adda imet na alanggot si. Adda nga ta sublyan na abuti ah. Adda ita. Umasidig ka data. Nakapanawon di agbot-buti landok lakay. Sa bali tinapaliw ko ti dedya lalaki Leonor. Tumalangkyaw. Pasaray kumita iti unag ti balay ta. Nadlaw kumatkan kwa na dahita. Ammo kon ti aramidak. Anya ti aramidam. Basta, surutek man dedya lalaki no sa dino ti papanan na. Kunakon ket nagtatakaw day ta lalaki. Saan sayang ti oras ko anang paliw ken kwa na. Ammo kon no sa dino ti pagnanaedan na. Dayjay, nagisuot iti bunete. Langanan ti mapanagtakaw. Paliiwak anay bagno niya ti aramidin na.
Apay anak kami suot karolay. Kaslad na kabusor mo. Panawan man nanang. Adda kayo man analay ngagdamagin. Ikanak man nga ron iti paggatang ko iti sidaan, tapumana wakaon. Ah, mabit lang nanang. Ato yo. Diyan na mas asidan, tigatangan nyo Ay katwan na, tamakasid sida akmat kat iti naimas. Sigay, inakaon. Buisit. Saan ka nagbali ka, nagtakaw iti rabi. Nadlaw ko ngamin nga dataw iti aglawlaw kat. Agam sa nabali. Bumawi akto no maminsan. Awan matan di tangki apaglutuan nanang. Ha? Katno adala ang itay ditaw napanan na nga Ay, dalaki din ang takaw iti tangke nanang. Sino kumangay tagtakaw? Diyan ka mo! Makaturturog ako. Talagang nagkidemen dagiti mata. Adda ka nabtug iti ruarti balaya. Sino nga tadeta? Ay, Jaske, agtatakaw lakit ni deta. Rumwarak! Wisit! Manon arabiya sana ka matmatulog nanang. Apay ayah rulay. Adalaki di umararubayan agtatakaw. Rinabiimot apalpaliwag. Sana ko na matmaturog. Anya? Agkakapsuta ko. Sana ko na matmaturog nanang. Am-ammo ko diyag tatakaw. Isumot itati puyatek. Jakmat paturugan. Ulitek manen inton rabi eh. Puyatek man mo tiawanan bayin nga agtatakaw. Ay, awam mati di washing machine nanang. Ay jak amu akan ka. Eh, buisit. Adda na nga lang iti washing machine. Apay ngagbusor ka. Kat tinakaw mo matla ang dahi a washing machine. Anya? Tiyan mo nga takat jak amaw nga agtatakaw ka. Ha? Nagbalatak matlakan ka tiyamin. Dagiti tinakaw mo. At damot lang ng takaw. Anya? Karma ti awag iti dayta, rolay. Sa anak laan nagsasaaw, ngam amok ti aramid mo. Urayam, tadda umay dito'y apulays. Anya? Ha? Ipapulis ka laangan, tapno sumardeng kan nga agtakaw. Ay, sana nanang. Diyan kaya ti mabalod. Rumbang laang amabalod ka, tapno agnakam ka. Gaputa saan anasaya at nga ugalay ti agtakaw. Pakawanin dak nanang. Magbalbaliw akon. Diyan ako nagtakaw. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Karma! Israel! Dito'y drama tayo, anyalaki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Nagsaya at yung pinawitan na nila kay mo iti sapatos ko kay importay. Nagmaya gayam no, ada iji abroad ti manugang mawa. Original data tatang. Iso asaan mo amabalin nga ipag na iji taltalon. Ay, talaga saan? Usarak day tayo numapanak iji ilay no alak ti pensyon kaw. Kano da meeting may iti organisasyon mi abandalam. Oy, Babylin, apay asaan kang agtagtagari dita igid? Apay pampanunutin mo iji boyfriend maw. Ada ka no boyfriend maw. O, adto'y matimpaw it ni manong mukan ka. Bangbanglo. Usara ma. Thank you, ama, nang. Apay, pudno nga da boyfriend mon. Dayta nga rod ti kayat kung nga ibaga kada kayo ita. Bagbagay ko ti sapatos kaw. Tatang, denggam ni Babylin. Kasla seryoso di ibaga na. Agasawa kamin kiniboyet. Agasawa kaya, kung jak pa'y nakikita ti boyfriend mo. Ay, nakita mo na ya.
Saan pa'y? Awan mo't inyam ammo na aboyet. No talaga kaya ayo tiyag kasar, yam amumpay. Talaga mo't akas ta ti mapasamak. Iyam ammum kada kami. Oh, ituloy mong tatang. Kalpasan na mayam ammaw. Isunton ti panagsasarita tayaw, iti panagkasaryaw. Data no aprobaran mi day alalaki. Masapul pa'y nga aprobaran nyo. No kaya't nak nga ikalaysa, yamam ka. No kay sanda ka kaya. Uray man no saan da ka akayat, kat kayat kamat. Ibagam college graduate. Ammo dadaytan. Ibagam manalawat itagadagiti naganak ko. Idi pa'y nga ammo dadaytan. Sige nga ron, mapantan iji pala yun. Ay, agasam day ta. Naglawagayam ti dagadagi ti parents mo. Ay, talaga analawa, tata. Hay, angim ay ayatan dyan nakaw. Ay, permi Iso nga ron ti first love ko, tata. Kaya mo nga'y kasar. Uwin, tata. Ay, Talaga akayat ko apakasaran. kastaya. Ni tatang, nagado ti damdamagan na. Nakarkaro ka pa imot ng investigador. Oh, at ti merienda, pansit ken Diyos. Bebelin, umay ka man ije kusina. Wan manang. Dayta ka di alalaki ti kayat mo apakikalaysan. Ha? Unak man no anak ti mannalon. Nagpudaw man. Saan nga agtaltalon ni Boyet? Dagiti laang naganak kan kakabsat na ti agtaltalon. Naglamuyot pa'y ti dakulap na. Ammo na ka di tagtrabaho. Iso nga min ti buridak manang. Kat anya ti trabaho na. Kasla kamutlaan ni tatang. Nagado ti saludsud na. Napatag dagita abanag. Nangruna kadagituyen a panawan. Narigat ti panagbiag. Narigat no makiasawa ka iti sado. O nagawi din ni anya itayin tinagan na. Ni Boyet. Apay ngay adi namot kinisayan di inlutok kapansit. Awan ka no tiramraman na nga raw. Nakapilpil. Kasta ti klase a lalaki ti pakiasawaan, Bebelin. Di mo ba ngamin din na ukan uri basit a karne? Awang nga ro ti karne. Pangalaak ngay iti karne. Siya kung ti manginom da ito'y Diyos adi na ininom. Tapno saan ka manin nga agreklamo manang. Day tapay ti may sa akumentok iti day di a tao. Apay adi na ininom day ta Diyos at inimpla. Mas daawa. Maya magtitimpla na para kanya. Kurang ka no, ti asukar na. Day ti pakiasawaan, Bebelin. Ay sus, at dapay panawon mo ngagpanunot. Uyet! Ada kami dito likodam ka ni mami, ma? Kaya't nakakasarita, tay bagbagam, akayat mo ti mga asawa. Katwan mo nagsarita kami kan ni Bebelin. Sumango ka kanya, sana computer ti sangsangwan. Maaba ka nga ro, daddy. Bakit? Ipakita man dahi tayo mo apagsaplit. Isaplit mo. Unay kayo matay. Tratwandak matakas lobing. 30 akon, mami. May, 30 mo. Hanggang kasla ka ubing agay ay ayam iti computer. Itay pa'y bigat, asipsiputan ka, Joshua. Kalpasan ti panagkapim. Nagdiretso ka adagos iti sangwanan ti computer. Alas 11, nga magay ay ayam ka pa ilan. Anya ngay kumataramidag, daddy. Nagado dita, no kayat mo. Ikagaplay iti trabahom. Anya ti serbi a college graduate ka. Ita, ibaga, mamangasawa ka, ngawan trabaho. Ado dita pag-applyan. Kan naglawad yung daga tayo. Makatalon ka? Makabangkag ka? Basta kaya't kundi mga asawa, mami. Agasawa kami kan ni Bebelin. Suminata iti pagyanan. Tapno saan tala ang anak kadependar kadagiti naganak ta. Isungar da dito'y daan abalay mi ti pagnaidan ta. Awan ti makibiyang ka data dito Diyak kayat adumaw dawat tala ang ititulong kadagiti naganak ko. Taamok, akabaulan na kami mo't abyagan. Apay ngamin adumawat kay titulong kadakwada.
Madi ah. Iso nga rod, nga agbiro ka iti trabahom. Wen, talaga day tataramida. Naskan ang maadaan kan iti trabaho. Sakbayak nga ganak. Ado di ta pagserkan. Saan ka madanagan? Bayam niya ding mo bibili tapno masursuro na tiyag pamilya. Naganak ka nung arudan, iso amapan ko bisitaan. Dami nga tan trabaho nila kay na. Day tapay, ti kayat ko amaamuan. Nay, anya serbi na nga college graduate. Awam mo trabaho na. Ada siguro trabaho nan Ay, no sana makabirok iti trabaho na. Dalawa mo ti dagada. Mulaan na. Saan da mabisinan, tatang? Kangaruday, padamagan naktaw. No anya ti kasasada. Wait! Manang, imbag man tabi misita ka dito balay. Ay na, nag-cute mo tanday ta anak mo. Imbag ta karuprupam. Apay ngay asumanangit. Mabisin, manang. Kat itimpla ay tigatas na, wano pa suswam. Awan tigatas na manang. Awan igatang mi. Apay nga awan, kunak man no adda trabaho nila kay mo. Atay, Jenny. Dita silid. Siripok man. Di mo ipadlaw, manang. Agungat no maisturbo. Yes! Naglaing ako. Naabak kong nagiti kalaban ko. Naabak kayo amin! Computer mo't nila kay mo. Yes! Kastanan nga agmalmalam, manang. Awan trabaho na. Naabak kayo. Ibabaon ko. Amapan mang sapol iti trabaho na. Uwan mo't awan. Ang saan mo't amap-mapan. Ay, kasanon nga iti panagbiag yung. Awir mo't ani, baby. Ta isa ganak dagiti ilakok a barbecue. Ikabil mo lain ka di kami di taindayon na. Anya ti aramidam. Masapul nga awitam tapno saan nga agsangit. Makabanlog nga awitin. O sika nga ro ti aglako. Tasyak ti agawir. Mapanak layan dagiti babarakada ko na. Nakon. Boyet! Agsubli ka! Tulungan nak ditoy! Aglaklako ka iti barbecue? Anak ka ba iti ubeng? Wan, mami. Ayan na nga ni Boyet. Ay, napanagay ayam iti computer, mami. Ija ayan nagiti barkada na. Ay, unay mat dayta nga aramid nan. Ay, ang sangit manan. Ama nga no napunno ti diaper na. Lampin ti usaran mi, mami. Lampin? Apay, alampin. Awan mat igatang mo iti diaper, mami. Taging ka ita. Awan pa'y trabaho ni Boyet. Kat no may ijay balay, kanayon na nga ibaga nga ada trabaho na. Ala, mangtedak iti kwarta nga igatang mo iti diaper. Gatas na, ada ka de, kaibibus na laang mami. Jay babasik laang amin tikat gatangak, tawan kwartami. Unay mo't daytahan a panagbiag yon. Makangag kanyak dayjay a Boyet. Tehunan, awan trabaho ni Boyet aging gaita. Ni Baby Len, timang bibiyag kan kwa na. Kanya serbi na nakalpas iti kolehiyo no saan nagtrabaho. Sikati mapan ijay. Kasaritam, tanusyak, sigurado, makangag kanyak. Talaga kasarita. Kat no di na pa'y maiturad nga awiran, jay anak da. Lakay, basahan day tayo. Anya dayta. Basahan mo na. Ipabasan pa lang mo. Nag-text jay kasinsin ko ija Manila. Kasapulan da ka no ti welder. Inrekomenda ka. Iso amapan kan. Anya? Nagadayo mo dita Manila. Ikan ka iti pamasahim amapan. Adayo unay dita. Kasano kayo nga agina no mapanak ang trabaho ija dayo. Kasapulam ti agtrabaho. Tawan kwarta tayo. Adayo nga road.
Di nakmadlang matulungan dito balay. Ultimo agaw awir, siyak amin. Pati pagbiyagan tayo, siyak amin. Ay, ituloy ko man lang yung tagay-ayam dito yung cellphone ko. Saan mo kaya ti mapanagtrabaho iti Manila? Si Kanti mapano kayat mo. At dati kayat ko nga, playan nito eh. As-asidig pa eh. Kating kaagaplayan takasapulan tayo ti kwarta. Uy, mapanak to. Nagsangitin niya anak mo. Mabisin ngamin. Awanan gatas na. Ay, makamukamot din ah. Puro laamin ang problema ti bagbagam kanya. Makauma kan bibilin. Gumatang kamot na itilakok a barbecue manang. Awan pa'y buhay na manok. Kasano nga daw may gumatang di talakom, kat madlaw mo't asaan anaimas, nagbabasit pa'y. Ipapaibos ko nga rod manang, tapno adamanan igatang ko iti kanan me. Kat nilakay mo nga'y. Naku na mapan agbirok iti trabaho na. Nga maging ita, awan pa'y asim mangpet. Italaang agbirok iti trabaho na. Wan ata pinilit ko. Ay na, kas lakimpet at imul day ta asawam, ta nakadependar laang kan ka. Ay, hindi nakto pa'y matulungan nga aginaw. Siyak amin. Gapo iti timul akimpet kan ka, nakakutkot tungkan. Mala, gumatang kamot din manang. Sige, supot mo amin nun, tabayata. Imbag lang nga ipakan ko kadagiti asok ijay balay. Nasaya tagluto kan. Kat, ada trabaho mon. Trabaho sa asawa mo eh. Kat isumati ko ng mga aramido mi jay ili. Isuan na sa pakaanapan. Hindi ka do ka nga mo. Trabaho nga. Adulamin na ita. Anya nga ro dinapan mo inaramid ijay. Panak nagbuya ti basketball. Anya? Dahi talaang tinapan mo inaramid ijay? Adhak dito'y balay nga agaw awir. Nagsaganak pa iti ilutok a barbecue. Napan ka laang nagboya iti basketball? Nagluto ka kitin ta mabisina ka Ay, agsangsangit manon ni baby. Sumanangin mo dahil tangobing. Ingkamot bagkatanan Ay, mabisina. Pakanan nakpay. Rumbang lang pag serbian nak, ta asawa ka nga raw. Nakalok-lok mo ba ti asawa? Wan atatang, taawan mo't nga rod trabaho na. Dahita na computer ti aramidin na. Ay, pudno, ti ko na ni manang mo kasla timel akimpet. Madi na kaya ti agtrabaho tatang. Uwan ata, da ka mang biyag kan kwa na. Ay, di nakpay amo tulungan. Kay pakpakita mo't akaba alam amin. Wan ang marigrigatan akon. Hitaam man tilangak. Wan, makita ka bakitan kan ni manang mau. Agbababawi ak anak ki asawa iti timal. Ah. Ay isti sadot nga awan am muna. Ay, pagawid ka ijibalay dan. Pagawid ka mo ijibalayan. Ikatin tayo dahi ta atimel akimpet kan ka. Pinapanaw na kitin ni bibili ni Jibalay may. Saan kami namas daaw no apay? Sadot ka nga bin. Di mo pa mo atulungan ni bakat mo. Daddy, mami. Di ka man naging sasangit kita ni sikat ti ating baso. Awan ti sadot iti pamilya tayo. Si Kalaang! Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Awanan ti bagas tayo, lakay. Awanan ti maisa ang inton bigat. Kasta ka di bakat? Nay, sapay saan pa yan naalat ti swildok. Di pa mo inted ni tatapon siya. Adda kwarta. Oh, adday na. 1.5 day na. Igatang mo iti half kaban abagas inton bigat. Wen. Igatan ko itong bigat.
Igatang mo nga igatang Saan mo manen nga igatang iti kumkumpurme day ta inted ko a kwarta. Panunutam nga awanan ti maisaang. Anya kalaki, di na iya bakit? Igatang ko. Di ka madanagan. Ay, unay ka. Ne, nagsapa ka mo't anagrieng lakay. Pinusigod na masapsapa ka, Greg. Unay ka na ya. Tila madmadlaw mo. Manyangay ti amok. Ang mga no adamanen plan-planuam apapanan. Wano plan-planuin nyo kin ni Lopez agayim mo. Awan. Ay, dayta ka man ako nakon. Di mo kunaan amapan kay manen makibulang ijay laod. Di ta ka man langay. Panawan kan. Mapanak iti tirsina ni Bakit Suping. Gumatangak iti bagas nga bagbagam, iti rabi ay. Naimbagman tayo na alam na manok mo, paray. Wala. Mabalin aya. Saan? Naimbagman, ta saan nakita ni Bakit mo? Sana ka nakita, gaputa nagnaki dyan likod. Naging inayada ka na paninji kulungan ti manok ko. Iso an alak da ito eh. Kay ilaban tayo di bulangan. Apaw? Nagmayak mo tin ta manok, paray. Nagmayat ti takder na. Ay, masigurado ka mga apak dita, paray. Ay na, sapay lang ko mga road, pare. Mabit lang man, paray. Ang mga nuwad da kwartam nita. Awan kaming kwarta kita kay. Ha? Ay, awan mo dati kwarta. Mada ka kaiso na 1.5 ko dito eh. Igatang ko kuma iti bagas mi kahit. Mapantapay lang iti bulangan. Siguradong agdoble da ito eh. Ay, alang arot, paray. Mapantang araw tayo. Tapno mailapan ta dahi manok mo. Ay, nagmalas itangal daw pare. Naabak mo tinti manok ko. Ay, huwag nga ron, paray. Sana ba, lay? Bumawitan to, indun sumarano. Sa bagay mit gidi ah. Huwag nga yan. Manong nga tinabati iti kwarta. Nga igatang mo kuma iti bagas yaw. Ay napaw, dahil nga ruti parikot ko pare. 1.5 tintin ni bagat ko. Ay sus, tal-tal lugasot tinabatay. Anya? Ay sigurado ang makaungot manin ni bagat no kastoy. Ay mamukla ko maamabak ti manok ka. Saan na ko man na paninji bulangan. Ay salbagkit di ti kastoy. Sana bali, paray. Kasi tinako nakita, bumawitan to, intun sumarano alaba. Ay, Iso nga intun sumarano, pilyam ti manok mo mapantay bulang. Tayo man masigurado mamangyawi di tirinibaw. naimbag arabi iyo, nanasuping. Kastamot kan ka, Juan. Anya gatangam. Gumatang ako may iti 5 kilos sa bagas. Ha? Itaman pa'y akinilo ti gatangam. Uwan nga ron nana. Igam mo pa'y day takawitan a manok mo. Siguro, napan ka man na nakibulang anya. Ay, agikilo kay kidin diti bagas. Nagadukit sa uyon. Rabiing. Saan pa yan nakaisaang ni Bakit ko, iti pangrabyan may. Nasayaan ta nagawid kayong tatang. Itay pa'y ngagungungit ni nanang. Kasta ka di anak ko. Sa dino dayan na. At dayjay kusina. Kasta unay apungtot na kada kayo. Nasaya tanapanunot mo pa'y tinagawin. Ay, bakit? Ayan ti kagudwat sa ko abagas nga pagatang ko kanya. Kwa, ato iti 5 kilos sa ginatang ko. Dahito'y palaan. Anya? Pasensya ka na. Salbag kakit din! Anay ko. Awan lang aruden maisaang. Inununang payla ang tinapan nakibulang. Nakibulang may bagbagamay. Di nakpagbalinan amaag. Amok anapan ka nakibulang. Awan di may sa amanok mo ijay kulungan. Ha? Makapahay blood ka si Kahwan. Agluto ngam saan ka amang mga na. Makaammo ka iti kanam. Anya? 5 kilo lang ang bagas ti ginatang ni Manong Juan Idirabi, Manang Mila? Wan nga rod. Imbes akagudwat ka ban di ipagatang ko. Ngam nagbalin a 5 kilo. Anya? Makapapungtot at talaga day di amanong mong bakla.
Ay, nagmayat apatayaban ti banga-banga na. Ay, kaya di mo pala pinatayab manang. Tapnog na kam tiyawanan bain. Imbes nga igatang itibagas, napanakit din imbulang. Day tangarod ti bisyo na apulos adi na maikat. Bisyo na aginggat matay. Ay, payman. Mangibabayin day takabsat ko Ikak man iti pagnakman na. Ha? Makapapungtot. Ang lalaki din na ya. Dito'y paimot igit ti kalsada. Ti pangungtam kanya kading ko. Apay! Adaya pilpilyan ti pungtot! Anytime, anywhere. Anya? Una ang manapanunutan ti ipakan mo iti pamilyam. Sakbay aday ta panakibulbulang mo. Imbis nga igatang mo itihap ka ba na bagas. Impustamon. Talula kilo ti ginatang mo. Sakbay kiti nakabsat mo ti mababain ka ni Manang Mila. Ay, una yun ti kastoy. Mabalin ka din nga ijay tun. Balay nga agsarita ta. Nakababain. Ada makangkangag ka data. Ay, awan bibiyang ko! Uray pa'y mangagdaging gana iji Mars. No di mo pa'y labal baliwan day tanga ramid mo. Heh! Siyak ti makalaban mo. Ala, mangan kan manok ko Mangan ka mangan, tapno na pigsa ka makilaban, inton pa naglalaban. Kadun ti mangan, wine. Apaw! Na. Nagganasan? Mayat! Ay. Mayat! Kwa, bakit? Naimbag pay day tamanok mo. Tamangan di tadakulap mo. Ngamjay putot mo. Di mo pa'y maigawan. Nga uray makitkitam amang manganin ijay kalob ti kaldero. Aniya kalaki dinaya, bakit? Tila man ang ibagbagam abigbigat. Pudno matibagbagak sana ya. Naimbag pa'y dagita manok mo. Kabayatan ti pananganda di tadakulap mo. Ap-aprosam. Ngam siyak nga asawam. Di mo pa yun maaprosan. Anya? Ana, itultuloy mo day tangar aramidam. Ha? Siyak tulaang ti mapunwan Maklaat ka iti aramidam. Anya? Anya day ta binagkat mo asang-asa ko. Kwa, mais da ito, bakit? Mais day ta? Mayata. Mais ganyam. Anya nga day ta nakasupot. Vitamins, nagiti manok ko. Kasla, agmutag da ngamin. So, gimata nga iti vitamins da. Nagmayat man lakay. No gumatang ka iti kanan dagiti manok mo, may sasako. Ngam, no bagas ti gatangam, 3 kilo, 5 kilo, kan no maminsan, 1/4 kilo. Sanga-saang laang. Kan may sa, naimbag pa'y dagiti manok mo, ta maigatangam iti vitamins da. Ngam jay putot mo, pulos, manipod pa'y ide, aging gaita, awan pa'y napuutak nga ingatangam ti anak ta. Kasangsangpot ko pa'y lang. Dahi tamanan, ngiwat mo, ti paspasungad mo. Niyalaki din Mas daawak man iti dayjay nga asawa, Mila. Ha? No may gumatang iti maes, kinaban. Abasto ka no dagijay manok na. Ngam no bagas akanan nyo per kilaw. Wan nga rod nana. Iso ama pampanunot ko pa yan, ano maminsan, partsyak sa amin ng dagiti manok na, tapno sardengan ng tikas di abisyo na. Ha? Naimbag pa'y nga rod dagiti manok na, ta kompleto ti vitamins na. Ngam no si daan jay anak na, pulos, di nanto pa'y may gatangan. Ikam ti pagnakman na, Mila. Saan anasaya at dayjay nga aramiden na? Talaga anana, ikakto. Nay, apa nga dito paray? Kaslag, kakapsot ka may. Wala rot pare. Kasla gurigurak. Ay sos, nariga rin dito paray. Naabak lang rodan di manok ko. Kasto ipela ti marikriknak. Sana bali Tadamot ni bakit mo ang mga iwan kang ka paray. Uwin mo't kidya. Patyan nga igatangan na kiti hagas ka. Diyan la patyan. Ha? Amok, ti ugali ni bakit no kasto nga adasaan anasaya tarikrik na ag. Imbis nga si kasunak. Ay,
Agmalmalam mapagsasawan na. Anya? Oh, apay akas na tilangam. Apay, aggurigor ka, lakay. Ay, malamlamin ako nagtitigar-gar sa lonsudong pa lang. Ay, kaday ka, ate maganab mo. Uray agtudtudo, wano agar arbis, wano agbagbagyo, rumwar kalata mapan makibulang. Ala, ingka agpa-apros kadagijay manok mo. Bareng iso, ti makaagas ken ka. Ay, hanya kamatan. Kastulang arudon ti marikrik na. Pagsasawan na ko lang. Kat, anyang arot tinam na maam, asikaswan ka? Ha? Ultimum, salbag ka. No nasaranta ka, dagijay latan manok mo tap aprusam. Ngam no kastang aggurigor ka, umabay-abay kakit din kanya. Ha? Amo sayo? Oh, si kamat gayang bakla. Kasla papaya mat day ta imot mo. Juan Manang, itad ko kumakada kayo. Ado nga min tibunga di papaya mi. Kasta ka di. Ay, adamat na ata. Ada na luong. Naimbagla ka ng dagiti ka anak ka. Aywan, paborito daday ta. Ay, ni Manong ngay. Hay, aday jay silen. Nakaturog. Aggurigor ngamin. Kasta unay abara ti bagina. Anya? Kasano mga min, uray nagpigsa ti tudo, rumwarlat ta amapan makibulang. Oh, anya nga ita. Ay, maganab na. Gungguna na ah. Ay, ada na panunot ko ah. Nung atamang partiyang iti may sa manok na. Apag isungad na papaya ngaynyag ko ah. Tinulang manok ko naman. Hay! Ay, katuan ah. Saan abale, tagkabsat kayo mat. Uray makapungtot kan ka. Ayos lang. Anyat ko naman ang Mila. Dahil tayo namin ti ilablaban na amanok. Wan, kanayon mat aday ta ti irwar na. Para makita. Ay, parche ka talaga ti paborito na amanok. Kalpasan na maluto. Pagigupak pa iti sabaw ni Manong. Sigurado ang maganasan ni Manong mo iti kastang aramidum. Maganasan na no di na mo nga na ito yung manok nan. Hay, Marwam. Iso nga iso ti ayan ti atensyon na. Dagito'y manok na. Awampay oras na kadagiti ka nakak. Iso nga parchak dagiti manok na. Nay, itamampay. May kaduti balayading ka. Wala! Imayag, tanaglutok iti tinola. Antoy umigop kay tinapudot asabaw, Manong. Nananam. Mga no iso dito ti agas mo. Ay, agyaman na ka din ko Apag iso. Ay, di nak magamin asikoso ni Manang mo. Ay, Gapo, nagnanam ngagpaiso Wala nananam. Inlutok iti kayo dayta. Saan nga iti si Lane? Iso na idumduma tinanam na. Nagmayat dang ito'y apapaya alaok na. Madlaw ka puro sa ading ka. Mamit lang. Ayun, nangalami ti manok. Nananam dayta a manok, Manong, di ba? Dayta man, di manok akanayon mo nga aprusan. Anya! Iso dayta di kanayon mo apa inuman iti vitamins. Ken kanayon nga ibulang mo. Hoy, agar aramid ka si kabakla. Hay, padasam ti agungat. Ibusak amin di manok mo kunak tumet. Awan mo't basol di manok ko. Agam apay nga isumot ti pinartiyaw. Unay kay mutan. Apay, agpungtot ka? Imasak lang ti sabaw na. Manok ko gayam ti pinartem. Ala, agungat ka. Kas iti nakunak itay. Ibusak di manok mo. Husto lang, tapagnak ma'am. Sana bale, tasikati imuna nga imigop iti sabaw. Anya? Denggem ti baga, saan adakas ti panagay aya mo kadagita a manok. Ken saan adakas ti panakibulang mo. Ngam, among kumati limitasyon mo. Saan nga amin nga oras? Ket ipaay mo kadagiti manok mo? Ha? Gapo kadagita salbag a manok.
Awan pa yung oras mo iti pamilya. Cellphone. Dahil tati sana na saya ta maipaay iti cellphone paray. San mo tadari si managbuya iti korkorian ada kita. Ang unaan na kumama ang asikasun na iti rumbang asikasun na. Sakbay na nga ito gawan iti panagbuya na. Ah, Tani bagag ko paray. Agbuy-buya mo ilaang. Sana kasta. Agbuya lang. Nung nalpas na amin, nagiti maarami dito, nagiti balay. Awan, nuni bakit kaw? Sana kasta. Isukit di ati unain ng aramidan. Nya? Di pa'y makadigos, gapo iti kabubuya na iti salbag akurkurian. ay, una yan ni Maripanyang. Uray na lang na inayon iti inluto na ti potholder. Wan nga rod, Mare. Kabubuya na kano iti Korean. Isumot na istorya na kano kinilakay ko. Una yan ti kina-addict na iti Korean movie. Di na pa yan amot yan aramiden na. Wan nga rod, Mare. Anya ti sabiti kilig-kilig na kabayatan ti panagbuy-buya na. No di namat maasikaso ti unog ti balay da. Kaya dagiti anak da. Jackman amo iti dayjay ako, Mare ta. Bayam, kasaritak tuman no maranak dayjay apan niyang. Ay na, Mare, amom ka di? Di manon kada kami ti damag, ana inayon mo kano ti potholder iti ilotlotom aparya. Ha? Nakakonsentrate ka kano ngamin iti kurkurian abuy-buyaam. Wan nga rod, Mare. Jakmet napansin ang nainayon ko gayam ti potholder iti lutlutwag asidaan may. Unay kan, Mare. No aglutluto ka gamin, wano adar aramidam. Ibatampay laang day ta cellphone mo. Saan kat nga isula nga isut igam mo? Mare, Asikaswam nga umuna dagiti ubing. Agdalos ka iti unag ti balayo. Kan ilutwam nila kay mo. Iti kasta, day talamangan ti aramidan na no aggapo iti trabaho na. wan Mare. Mala, panawan ka pa'y. Agawid akon, ta nag-text nila kay ko. Adda ka nun ka, de regalo na kanyak, ita a Valentine's Day. Ha? Aywan gaya man niya. Valentine's Day nga agpayso ita. Ay, agawid akon. Tainak man mo't kitaan no anya ti regalo nila kay ko para kanya. Anya, namnamaam nga darigalo kin ka ita a Valentine's? Ay, unay kamutan lakay. Naimbag pa'y ni Mari Elena. At da regalo nga inted nila kay nakankwana. Kahit, anya kumano at darigalo ni Ben kan kwa na? Apay, di nakmat regaluan? Sika, regalwak. Nuni Elena, kat sabong kun chocolate, ti regalo nila kay nakan kwa na. Dahito, itiparakan ka. Kangkong? Kawan, dahita kinasadsadutis mo nga asawa kahit. Mang namnama kakiden iti flowers in chocolate. Ay awan pa niyang! Anya kamutan, Edgar? Awan pa'y ka-sweet-sweet mo nga asawa? Anya nga awan ka sweet ko. Nakarkaro ka? Mapan-amin nga oras mo iti panagbuy-buyam iti kurkurian. Anya? Ala, ingkalutuan dahita kang kaw. Di ka mang namnama nga ikang ka iti sabong. Dahita tirumbang parakan ka. Tasadot ka nga maid. Iso akang kong latan. Happy kang kong day, panyang. Itay ka pa akasarsarita. Yung kasla ka umal. Di ka pa sumungbat. Ay, ngayam. Nakita k post ni Elena itay. Sabong agpaiso kong chocolate, regalo ni pare binkan ko na ita a Valentine's Day. Oh! Anya ko maitano nakitam! Apay ang masapul pa'y laang nga ibagam! Kay bagbagak lang, mate. Si kaki di, mate. Naimbag pa'y nga rod ni pare Ben, amo na aregaluan ka asawa na. Ngam si kangay, kang kungkit den tinted mo kanya. Awan pa'y ka sweet-sweet mo nga asawa, salbag ka kit de. No tinamnamam, ikang ka. Ay, nagbidot ka. No arigain. Kat pangkang kong kalaang, gapo iti ugalim. Dayta kinasadot mo. Mang namnama ka iti sabong kan chocolate. Ay, sus panyang. Ure agluwa ka iti dara. San ka nga ikan iti kasta? Tandaan am dayta. Anya? Iso adi ka man umapapal iti kumarem. Gaputan ni Elena. Amo na ti agasikaso iti unag ti balay da. Amo na nga ilutuan ti asawa na, kan anak na. Iso a deserve na ti maikan iti sabong. Sana kaskan ka.
Anya, kangkong tinto nila kay mo, Wen mare, iso amas asarak nga rod kan kwana. Awan pa'y ka-sweet-sweet na. Ay, naimbag kayo pa'y kini Mare Elena. At dain ta dagiti asawa yo arigalo. Ngam siya, kangkong kit din tintad dayeng Edgar. Ay, Mare, no siguro saan akas ti ugalim. Mayat siguro nila kay mo amang tad iti regalo ken ka. Amangan no saan lang a bouquet ken chocolate. With kiss pie. Ha? Ngam, in your dreams, Mare. Gapot takas-takas nga rod. Nagsadot ka ngamin. Uray asinumot nga asawa ket saan ayo amang tad iti regalo no kasta ka. Husto lang ti inten nila kay mukin ka. Kangkong ko naman, George, na idumduma regalo. Saan ko man apagsakitan tinakom mo, dyan na ibaga ni baklakan ka, Mare. Ha? Ngamin, pudno mo ti imbaganakan ka. No saan ka kumaasadot akasta, may ayo mo't nila kay mo amang tad iti regalo kan ka. Ngam saan man ngamin? Inoran oras aday tala cellphone mo ti mingmingmingam. Anya? Day tala agbuy-buya iti kurkuriyan ti among nga aramidan. Mare. Iso apang nga asim. Baliwam ko man day tanga ugalim. Una kumamod nga aramidan dagiti rumbeng nga aramidan ije unag ti balayo. Tapno saan akas jay ti asawam? Wento, Mare. Agbalbaliwak at talagang. Nasaya at napanunot mo dayta. Iti kasta, inton sumaruno a Valentine's Day, saan ton akang kung tirigalo nila kay mukan ka, at dantumot sabong kan chocolate mo, sigurado dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay parang tarabay. Anya Laki Jane. Numalpas ta amangan. Tulungan nak amapan aglaba ijay karayan, King. Yes, darling. Numalpas ka man nga agdigos kat labaam adagosan ti underwear mo. Di mo isabsab itlatan ijay CR ta nagbangsit. Saan man na dayta ti bagbagam, Anastasia? Mangmangan ta, dayta underwear ko ti bagbagam. Pudno mat, makalawas ngamin adi ka agsuksok at iti brief mo. Ay, di mo pigsaan tagsaaw, Anastasia. Kababain. Ulag! Adda ulag! Ha? Agpukpukaw iti ulag ni Ding. Ay, mapanag ka na si tayan na. Ops! Hoy, King! Pinanawam mo't tantikan ka nam. Na, tiawanan bain a lalaki. Nakangaglang ang iti ulag, timaray adagosan. Ayan ti ulag, Ding. Simrak dita kusina mi, King. Nagtakal nga ulag. Mala, aglisi ka. Tasya kung ti makamu iti ulag asimrek di ta kusina yo. Nagturid ka talaga, King. Di ka agbutang iti ulag? Anya kumagay ti pagbutngat. Ulag lang dayta. Isurom nga rod no sa dino apasit iti kusina yaw. Tinagturungan ti ulag. Kitahan nyo. Natiliw ko ti cobra. Nagdakal. Nagtakal ako, bra! Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kakalugran. Natiliw kong daytoy a cobra. Rumbang lang nga awagan da ka iti King Cobra. Tanalaing ka nga agtiliw. Anya? Manipod ita. Awagan da kan iti King Cobra. Saan ka di nga imbagakan ka at tulungan nak amapan aglaba ijay karayan? Pasensya kan, Anastasia. Napanak ngamin nagtiliw iti cobra. Nang ibagakan ka amapan ka agtiliw iti kobra? Apay, di ka agbutang nga amangan nutok kawan nakatiulag. Ay awan kabutang ko, Anastasia. Bakit? Diyak kabutang ti ulag. Sigurado ka nga awan kabutang mo, King? Wen, bakit?
Awan ti kabuteng ko. Ha? Gaputa dinak kinuyog anapan naglaba. Dagiti laang lopot ko ti linabaak. Imbatik dagiti murang mo. Apay ngay, bakit? Apay ngay tarupam. Ha? Ala, ingkaglaban! Anya laki din ni bakit? Inakon, si kamot, agungat kaladagusin. Saan ka ngagbutang iti ulag? Ngam kabutang mao tingiwat ni bakit mao. Nanang, Sa bagay, basol mo matlaang no apay abugbog kawan na ka ni Anastasia. Ipangpangrunam nga main ti agtilew iti ulag. tumultulong aklaan kadagiti kalugaran, nanang. Kasanon, no adda matukkawan jay ulag. Wan, maawatan kay ti dayta, anak ko. Ang delikado dayta nga aramidam, ta mga nusikat ti matukkawan. Saan to ama pasamak dayta, nanang? Uray puutin nyo ti bagak. Jay ulag, ti kagatak. Anya? Apay nga nagkuti-kuti iti unag tilanggot si. Anya nga iti adda di ta unag. Ay, kita man. Ay! Ulag! Nagdadakkel nga ulag! Ay! Ulag! Anastasia, apa nga gririyaw ka? Agriyaw tarupam! Anay ko! Apa nga tapis ka nga, bakit? Ha? Apay nga daulag di talanggot si. Iyada yung kanyak dagita nga ulag. Ay kwa, isurrender ko dagita nga ulag kadagiti masaknan, bakit? Iso nga inornong ko dita langgot si. Basta yada yung kanyak dagita nga ulag. Mabuta nga! Dandanin maluto ti tinula si daan ta Anastasia. Mabisina kon. Nasayaat nga rod, no kasta. Isagana mong dagiti pinggan. Ken kutsara tamangantan. Adda ulag! Nagdakkel nga ulag! Ha? Di mo't minang jagi pukpukaw iti ulag. Mapanak adagos itayan na. Ops! No, timarayan, kat pinanawan ng tilutlutuan na, nakangaglaang iti ulag. Ayan tinakitam nga ulag, minang. Simrak di taban nyo. Anya? Agdigdigo sa kita'y simrak di ulag di taban nyo, mi. Anya? Ay, kasano kadakal? Basta, nagdakkel. May sada pati kadakkel na. Mala, sumrekak nga rudan iti banyoyo, kat alaekon tidakkel nga ulag. Kita nyaw, nagdakkel a kobra tinaala kiti banyo da minang, kakalugaran. Ay, nagdakkel nga pa isang ulan. Agyaman na, King. Kobra. Kasano lang at ano awan ka, nangala iti day ako, bra. Awanan ti pagbutngam, minang. Inkabil ko ni ti sako ti kobra. Ay, agyaman akmanin, King, ha? Dakkel tinaitulong mo kanyak. Ayawan na niya man na, minang. Ayaban daklaan, no makakita kayo iti kobra. Anastasia. Ay, di nakman kalbi-kalbitan, si kaking. Anya laki din ni bakit? Apay ayo, maturog akon. Ni bakit mat? Ay, di mo man singan, di pan naturog ko. Ha? Anya dayta? King Cobra. Ay, buwisit ka! Agsapin ka man! Nagturad ka na amang ipakita iti dayta! Salbag ka! Eh, buwisit. Siyak manan ka ginaw. Agluto ti pagarmosaran kan agdalos itarubayan. Apay, King, agrek-reklamo ka? Saan? Bakit? Apay ko mga agreklamo ak ngay. Apay nga rod ato man nabutob ka nga agin innaw itinagar mo sa ranta, ah? Anya laki din ni bakit? Tumanabutubak ayamat. Kat no agkankantaak. Anya? And I love you so. The people ask me how. Anya? Makitam, naglaing ang agkanta. Bakit? Ulag! Ada ulag! Ha? Nagdakal! Ni mo tata isagani diyag pukpukaw iti ulag. Mapanak adagos iti ayan na. Oops! Na! Hoy, King!
Pinanawam manan ti trabaho. Ay, tawanan ba in alalaki? Ti marayan, nakangaglang iti ulag. Ayan ti ulag, tatay isagani yalong. Naa, tatay sa gani ko namlatan. Di mo iraman ti apelyidaw. Ayan nga ron ti ulag, tatay isagani. Simrag itidaan nga aparador may. Anya? Wen King. Nasiputak asimrag di ulag di tadaan nga aparador may. Sige, tatay isagani. Sa pulag di ulag asimrag di tadaan nga aparadoryo. Kita nyo, kobra tinatiliw ko asimrag kita aparador da tatay isagani, kakalugaran. Ay, damdakil nga pa isong ulag. Agyaman na King. Diyak lang pagarop asumrag paigayam ti ulag iti unag ti aparador. Wen, tatay isagani. No, anda makita ti ulag at araon na iti unag ti aparadoryo. Talaga asurutan na. Anya, Kas kuba kadagiti marabuti nga agnanaed iti uneg ti aparadoryo. Taraon da ita dagiti ulag. kastagayam. Wen, tatay isagani. Nalakala nga nakastrict ti kubra iti daan niya aparadoryo. Gaputan, nakalukat materi daw na. Wen King. Dahil nga minin ti daw ti aparador may. Iso nakalukat latan. Abot pa yun ay. Isumat lagayam tatay isagani. Komporme nga min niya abot ti sir-sirkan ti kubra. Ay na anak kao, madandanagan itar aram idam. Anya laki din ni nanang. Anya nga min aya ti pagbutngan nyo. Ti panagtiltilaw mo iti kubra Awan ti rubeng nga pagbutngan nyo. Expert da ito niyag tiliw iti ulag. Sa maysa, makatultulong agpay kadagiti tattao. Dagiti ko mamaseknan nga ahensya ti gobyerno ti ayaban dagiti tattao nga agtilaw iti ulag. Kasla isumutlaeng, nanang. Tay, Kasla isumutlaeng nanang. Kabailak magtagtiliw iti ulag. Kat idatag kumatla kadagiti maseknan ti matiliw ko nga ulag. ay oray pay. Ngamday tamat biyag mo ti agpiligraw no matukkawan na ka ti ulag. Anya laki din ni nanang. No problem kunak lang arudan. Jay ulag tagbuting kanyak. Ngal to pa si bibiyag. Anya? Ay na, nagadumanan ti murang ni King. Inaldaw lakit din nga aglama ak itinagado alupot na. Anya nga tanupo urak laangan dagito'y alupot. Tapno agnakam. Ay, alaak man laangan, tainak ipalabakan kwa na. Anya day tinalamuyot. Ulag! Ayan ti ulag, Anastasia. Adda di tayan ti luplupot mau! Anya, no kasta, nakabulos dagiti ulag nga insakok. Awanan kay ti baengking! Saan nakamatay iti gita ti ulag? Ngam patayon nak iti nervyos! Anya laki din ni Anastasia. Managbut-buting launay. Anay ko. Apa nagtapis ka ngay, Anastasia? Kasano, no tinukawan nak day tanga ulag! Saan mo't siguro, bakit? Mabit lang. Talaag day ta nakabulos ako, bra. Siguro, adda anting-anting mo niya, King. Apay, anay bagam day ta, ding. Kasano? Naglakam at tiliwan di kubra. Ayamon pa eh. Awan, ti anting-anting ko. Amok lang terarabidak. Iso akabailak at tiliwan dagiti ulag. Sana all. No, adda makita yung nga ulag. Ibagayo lat ta kanyak, ta siya kung ti makamaw. Agdi na maganti pa ng tiliw mo iti kubra. Adon ti makamamuken ka. Gapo iti kinalaing mo nga agtiliw iti ulag, King. Aya? Wen, King. Nagbalin ka asikat. Gapo iti kinaturad mo. Nakatiliw ka manen iti kubra, King. Wen, tatay sagani. Dayto yaw awagan da King Cobra. Ay saus, nakabut-buting tilangana. Nakatungraraw. Awan ti rumba nga pagbutngan nyo.
kitain yaw, tayo aya magtiking kobra. Ay, di mo aramidan day taking. Nagdakkel day taking kubra. Ay, di kay madanagan, kakalugaran. Jak tu pa'y madanagan. Kitain yaw, no kasano nga garaw ti King Cobra. Ay aya magkaon. Naglay nga talaga ni King. Ay ayaman na ti King Cobra. Hop, hop. Naglaing nga, naglaing. Bakit tayo? Iga magpay ti ulo na. Tinukawan nagtiulag. Ay sos, tinukawanan ti King Cobra ti ramay ni King. Jagpay kaya ti matay. Itaray na kadagos ito ospital. Day tati maganab mo, King. No saan ka na itaray adagos dito ospital, malamlamayan ka kumaitan. Nadang. Husto ni Nanang, no di ka pa'y laagsar ng itar aramidam. Matay kan, kat no natay kan, makiasawa akto matan iti sa balay. Anya, ay saan bakit? Jak kayat nga asawaan dakat sa balay. Ay jak tular aramidan tagtiliw iti ulag. Ipakaambok tulaagan kadag iti masetnan. Ta isudan ti makamaw. Ay jak kayat ti masapa amatay. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.